Kinshi Marathon Run for a Better Life organized by Jingya Seng Samla Kinshi District. Yakandon ka Jingya Marathon hapo Kinshi organize da ka Jingya Seng Samla Kinshi District. Kabairung kalong lais Pak San Marway pinyo free kawe t-shirt tegidon atli ki Jingya Mare kawe gade khasan kilometer ber kawe gade 10 kilometer. Teh ka khasan kilometer ki khot ka mini marathon pinyo first prize kalong 10,000, second prize kalong 1,000, third prize kalong 1,000. Ringkat buat ki certificate buat trophy pinyo. Buat ia ka dream run ka 10 kilometer first prize kalong 1,000, second prize kalong 8,000, ka third prize kalong 6,000 ringkat buat ki certificate buat trophy. Teka jing mere kalong ka arkhnai tarik Oktober arjar ar ka jaka ka rehe Kinshi Pulun Playground organize ka jing Seng Samla Kinshi District. Kani ka jing mere la organize kumshmenta ban penni bisa namta ka jing shna ka jing building jo Kinshi District Building Community Center. Mat kandon ru gospel concert com food fest sakti kasni namta ging tib bakamne phila ban kontak kini nombar shapo phila ban kali ki ba vidon kaman kali nomor re khandai prasan riusau we lai khandai we pra baar nyau not san sau lai not nyau san reu malai nyau not san khandai sau we dai san not masau nyau not san pra lai san nyau safun gini nombar ban kali jing tip bakamne tangine jing tip kuleshun